NEET 2025 Physics की question discussion की मखा साथरप question अस्सी acceleration due to gravity da based of question ni कोई question यंगसी question अस्सी da high reverse body amak surface of earth da mass 48 newton lumi हाइडी मागी weight 48 newton oil अदु औरगदी इसी की body से कोई करीबा head अमदा पुखल अबा क्या वांगना पुखलपा मागी 1/3 of radius of earth से वांगना पुखलपा का वैदगी वांगन surface of the earth देगी अदु ओइबा तारगदी सीगी body सिना experience तौगदबा gravitational force तो क्या ओइगदगे हाइबदुनी कोई क्वेश्चन ज्ञान तारे हनन लवी क्वेश्चन से होनबगीदमक्ता कोई डायग्राम अमखक येंगसी सिदा अखोय दखनरिबसी earth ni ko मागी radius से r ओरे body ama sida thamme ana body ama thamba matamda surface of earth thamba matamda di mane experience tawgadaba force se kya ne haiba experience tawgadaba force se mg sisini ko koina magi lumdriba weight oidori se sigi sini koina 48 newton oidori base yako ada sigi g se acceleration due to gravity duni kada wadela acceleration due to gravity surface ta surface से लेवे acceleration due to gravity sin अदो मा से करिगुंबा h1 पुखलबा h से क्या वांगे हाइबा कोई क्वेश्चन की मीटिंग इना 1/3r को 1/3 वांगना पुखलपा तारगदी एक्सपेरियंस तो गदबा फोर्स तो क्या मोइगदगे हाइबदन दरी फोर्स की क्या ग मानगनी सिगी केस सिदा m g प्राइम ग मानगनी g सिने कैनो acceleration due to gravity नि कदा वदे लेवे acceleration due to surface तगी h वांगबा फमदा लेवा acceleration due to gravity dun याको तारगदी अखोय g prime से कमायना पुथोकपा याय हाइबदा अखोय येंगसी अदो g prime पुथोकत्रिङैदा g से क्या ग माने g से capital G m divided by r square ग माने याको सिदा capital G सिना universal gravitational constant दुनी सिना m सिना mass of the earth नि r सिना radius of the earth ओइदुनी याको सिगी से the surface level case दुनी अदो surface नतबा mass से h वांग मफमदा पुखलपा मतमदा लेगदबा acceleration due to gravity दी कई ओइगनी सिसे r गी महत्ता मास क्या वांग पुखलएबा h वांग पुखलएबनिना कई तानी सिसे r गी महत्ता r plus h whole square तानी याको तारगदी लेया कोई g prime by g पुथोक्सी g prime by g पुथोके हाइबा तारदी सी क्या तारगे r square by gm जेम कथन नगरनी दुगा r plus h whole square तारनी याको तारदी ऐना मथक्सु मखासु r square ने थोकपा तारगदी सी क्या तारे 1 तारनी मथक्ता मखादनी क्या तारनी r square थोकतारी मनुंगदा first term 1 तारनी second term सिना h by r whole square तारगनी याको अदुगी जुना अखोय सिदा लेबसे अखोय कई तोरे g prime by g से सिगी रिलेशन सिगा माने हाइबा याक याको अदो अखोय क्वेश्चन सिदा येंगासी कोन क्वेश्चन सिदा येंगपा मतमदा मासे क्या वांगना पुखले हाइबनो 1/3 हाइबी h क्या ग मानेबा 1/3 r ग माने हाइबनी याको अतारे अखोय सिंजलसी सिगी सिदा सिंजलसी सि क्या तारे 1 plus h की महत्ता क्या सिंजलेबा 1/3 r लाक्तनी अदुग मखादा r अमगल लेडी अदिसी तानी तसी कथना गिबे यारा अदिसी क्या तारगे सिदे 1 plus 1/3 whole square तारे सिदे अखोय याम लारे सिदे क्या तारे मखादा 3 तानी मथक्ता 4 तानी स्क्वायर तानी सिदे क्या तानी मथक्ता 9 चखनी 3 स्क्वायर को 4 के स्क्वायर 16 तानी और नसी क्या तारा 9/16 तार देखो अब ना ऐसी देखिए एक करी हाइवे यार है g prime से क्या का माने बा 9/16 of g का माने हाइवे यार देखो दारे ऐसी जल्दी सीधा g prime से क्या का माने बा 9/16 of g का माने हाइवे यार तादि mg नक्सन हंग्रगे 9/16 थमगे the mg दे कोई कई नो सिदी मागी weight to ni the weight क्या का माने बा surface लेवे से 48 न्यूटन का
Yeah, got 48 into 9 by 16 tara. That is 16 na 48 da ka di ka tunga 3 tunga tadi 3 ga 9 ga winner ga kya tara 27 Newton tara. Yeah, got that experience to go ba force kya tara 27 Newton oil. Yeah, got akoi da sida akoi lower on the answer say 27 Newton yawbra yawi ko 27 Newton yawani na answer aseng base kya oirani asum base 27 Newton oirani yai ko ado noi na khanggiba g prime ga g ge labor relation ama khangam baya adugi relation degi hotpa taragadi sigi answer se kamaina tawi 27 Newton tabra tadabra have question do amasul yai ko no confusion kara confusion chalam gani satra khana confusion chalam gani satra khana chalam yai ko ado noi kadi ama khangi ina khangbase ina khanbada noi si khangwada mali g prime se kya ga mane have 1 minus twice s r by g ga mane have ne khangwada mali yai ko ni taragadi ai f prime d ke ga mane have no m g prime ga mane have ni na m idi kya tara m g prime ki mata 1 minus twice s r g higher c yai ko tadi I m ga g ga janna rage atai ge si jadi I h t kya no 1 by 3 ni onasi 1 by 3 thame ko juga r r yai ko tadi r ka thatna gra ado mgd kya ne ba mgd 48 ni na 48 natra semiko mgd 48 ni na 48 sinjalasi aduga cd kya ta ni the LCM loga 3 makha 3 minus 2 ko katang sang na hot labani kya ta re 1 by 3 ta re 3 na 48 ta ka ga kya thunga si se 16 again thunga ye ko mamang na kana ka khibani ko 16 na 48 ta ka 3 thung bani ye ko 3 na 48 ka pada kya ta re 16 ta re 16 answer yaw yawi ye ko 16 answer yawi na noina 16 se the answer yawi haidana khotpa taragadi sigi question gi metung inna lan gani ko yai ko ana answer yawjaba taraga su asengba answer she kya oigani ba bagi 27 Newton si oigani akhoi kari oiroi ba 16 Newton si oira yai ko ana noina kari gumba g gi form do si g prime gi form se sigi form se sinaraga ho laba aduga answer se sida kya ta ba 16 Newton tahallaba taragadi noigi answer do la leba ko kadi gi la leba no haibado ai noi kadang khangnaba ai haife haige sigi adu yengnabagi damakta akhoi g prime gi form sigi particular form se kamaina tarake haibado akhoi haife yengsi yai ko na akhoi si bauda akhoi ka relation ama ina sida kaino ma ko laga ma thanami ko da kai thanami about the g prime by g se kya ga mane ba 1 divided by 1 plus h by r whole square ga mane hai ba yai ko na isi de sinjala kya zikido g prime by g se kya ga mane hai ba g prime by g se 1 divided by 1 plus h by r whole square ga mane hai ai ko semiko semme adu ergadi akoi sigi same koi kamani ithokpa yagani sije makha da level se mathakta puke haigba taragadi ai kai tagani h by r minus 2 tagani ai ko ada sida akoi kainoma form ama khak lere kari form 1 plus h by r minus 2 haibase sigi se akoina kari gumba if h na r degi yamna hena p aba autaragadi sigi se kari ga charakna manage haiba kanda 1 minus sigi
minus 2 se kumdara'aga minus 2 h by r ga manei haiba yaiko adu oiragadi si sumbanina akhoi kadi sumba yai si sina maram oiraga ai si ningjang siko ai matato ni iraga g prime by g se kya ga mana sorakna mana reva is 1 minus twice h by r ga mana re adigi duna akhoi g prime se kya ga manei haba twice h r by g ga manei haba yaiko sigi forms ni ko sigi forms ni da leiba forms se yaiko ona si asingba manaba natte adigi ni yaiko ona akona ahamba sinagi matamda de n equal to direct one e gi si yade ko ado sigi sida aina noida haining badi sigi se karam kanda chungge haba kanda h se r degi yamne henna pikpa kanda chumi haba yaiko r degi henna yamna r ga manarap torba comparable oraba de taragadi sigi formula sinaba yade yaiko ado sigi sida haifetang noisum Ingsang banungai ba ai trick macha amani da aige ida akoi kai tausi ge 1 plus x se sigi square tausi 1 plus x ki square tau taragadi akoi kai tara se 1 plus twice x plus sigi tara x square tar yabra du oragadi sigi sida karigumba ai x se yamna pikpa masing ama oiraba x yamna pikpa oi taragadi kai tawni x square se hina pikkani ko haibadi suppose ai x se 0.01 oiren khlasi otadi x square di kai taroni ai amhen pikthagrani natra do amhen pikthagiba taragadi ai kari haina iba yagani 1 plus x square se ai kari haina isanba yagani 1 plus twice x ta lotion giba yagani ko sorakna mana hangiba yagani kari neglect toriba aina higher order haidi x square se neglect to thokhrine yako admain tawdana ai 1 plus x cube haibis desu ai 1 plus kyala kani thrice x haiba tam ama lakani aduga atopa extra tam kharaga lakani extra tam da kari yorokani x square yorokani x cube yorokani otadi x se pi aba x se pick taragadi sidasu kai toge x square to neglect to yagani x cube su neglect to yagani yarodro aduna khoi 1 plus x isu kya nena haibi yagani sorakna adi whole cube se 1 plus 3x nena haibi yagani hai yako nasida khona khangba se kari khangi some technique se leiba kanda 1 plus x se p eva x yam p eva tari my power do coefficient no kumdar o aduga kamaina iba yagani ba 1 plus twice x ani iba yagani yako almain to dana sida su 1 plus x se 1 plus x se 1 plus x whole cube se kai haina iba yagani ba 1 plus my power kumdar o 3x ani iba yagani karigumba x yamna pick pataragadi yako adugi same logic ta akhoi kari haiba sidasu dagi same logic ta aigi sigi h na r dagi yamna hina p eva tadi sigi se aina x haina kauke yako taragadi h na r dagi yamna hina pick pataragadi sigi x kya ga manaba h by r se 1 dagi yamna hina pickani natro h na r dagi pick pataragadi apikpada achobuna yenthokpase kai tawni 1 dagi yamna pick pa number ama oigani yako na sigi se h yamna pick pataragadi masi 1 dagi yamna pick pa oi sigi number se 1 dagi yamna pick pa number oibanina akhoi kai approximation lawba yagani ba na magi power se kumdara o -2 se na -2 h r la kani ko na wagi asing badadi mathangi tamda ai h by r whole square tholakani yako mathang tholakani mathang do akoi magi square
ꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯀꯅꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯇꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ g prime by g ꯁꯦ g prime by g ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ सिगा माने दुगी मतुंग इन्ना g prime से 1 minus 2s h r by g गा माने हाइबदी नोइना खंगबा नोइना खंगीबा g prime की फॉर्म दो लाएबको अद सिगी फॉर्म से करम कांदा खता चुंगनी बा सिगी फॉर्म से h ना r दगी यामना पिकपा कांदा चुंगनी हाइबा याको अद सिगी केस तदी h से अदामना पिकपन ओइदे r गा यंगा मतमदा r गी 1 by 3 ni yamna pikpa oide adugiduna akhoi kari pangani koi magi akoi approximation lawdaba form se oina pangani eko sigi approximation lawdaba form se oina pangani aduna akhoi da kai la f prime se aduna karamba chungani 27 newton chungani eko aduga amana approximation piktaba thidabida karigumba nangna ahamba approximation लौदबिसिदा होटपा ngamaga answer taraba yaiko adugi answer duna asengba answer oidunebako amasidadi akwai karigumba approximation khar lawrabaneba ana ahanba exam da ne approximation lawdabagi form sina hotpa ngamaba aduga answer taraba awtaji nang kemta matha saninga oidreba adugi answer do asumba answer ni haiba yareko na koisida sigi question matik kida kon discuss tawi se adum fazana discuss tawra sida na last answer ta se approximation lawdaba answer option D se oigani yareko